Murakoze cyane navuga ko mu by'ukuri dusoje imyitozo yacu ya nyuma aho twitegureje gutangira umukino wacu wa mbere no mukino w'amateka kubera ko n'ubwa mbere tugiye ku gikombe cya Afrika tuzakina n'igihugu cya Cap Vert. Navuga ko rero muri rusange mvuze ishusho y'imyitozo yacu, imyitozo muri rusange yose yagenze neza kubera ko kandi ubu ngubu turayisoje, abakinnyi bameze neza kugeza ubu aka kanya nta mvune dufite. Navuga ko abakinnyi bari muri mood biteguye ejo gutangira igikombe cya Afrika ndetse kandi bameze neza bagira ngo banakora amateka mashasha ku Rwanda kubera ko Rwanda tugiye gukina iki gikombe. Murakoze cyane nibyo koko turatangira na Cap Vert. Navuga ko Cap Vert nayo ni ikipe nziza, ni ikipe nayo navuga ko nayo ntabwo ifite amateka maremare cyane muri irushanwa kubera ko yaje vuba, ni ku nshuro ya gatatu Cap Vert nayo igiye kwitabira, ariko inshuro zose ebyiri yajemo yaje ari ikipe itungurana ikora ibidasanzwe. Natwe rero birashoboka ko dushobora gukora ibidasanzwe ndetse tukagira amateka mashya twubaka. Twagize amahirwe yo kureba imikino yayo, ari imikino yakinnye mbere, ari match amikare bakinnye na Angola, ari zo bakinnye ndetse n'amaklub yo muri Portugal, twarabikurikiranye twarabirebye. Navuga ko uburyo bwacu n'imitekerereze n'uburyo buri tactique tugira n'igihe cyo kuganira n'abakinnyi. Navuga ko urwego rw'imyumvire n'imitekerereze n'uburyo bw'imikinire yabo burimo amayeri menshi cyane twagerageje kubwiga rwose. Abakinnyi rero bari tayari kuri urwego, navuga ko nta kibazo gihari, ejo twiteguye guhangana nayo. Twiteguye kwerekana umukino wacu, twerekana identity yacu n'umukino wacu mu Rwanda. Navuga ko nta kindi, abakinnyi nabo ubwabo bari tayari nabo barakubwira ati natwe dukeneye gukora amateka. Cap Vert tuzakina ndetse n'ibindi bihugu turi kumwe nabyo nabo no kubatangiye birumvikana rero kubera ko handball ubusigaye yarazamutse yahinduye isura. Navuga ko muri rusange muri Afrika natwe rero turizera ko twabikora. Ikindi navuga ko dufite n'intwaro kubera ko mu biretse kuba dufite mu ikipe abajene bakiri bato dufite bakinnye n'igikombe cy'isi muri Croatia, bivuze ko n'abantu basanzwe bamenyereye n'amarushanwa muri rusange ari ku rwego kubera ko ruri international, ndetse bakaba ari no mu bakinnyi b'ingenzi tuzagenderaho muri rushanwa. Navuga ko ari nabo twiteze ko bashobora kudufasha gukora ikinyuranyo cyane gikomeye cyane ugereranyije kubera ko amakipe bari gukina abenshi nabo twagiye duhura n'ubundi mu bihugu byabo mu marushanwa mpuzamahanga. Navuga ko rero nta kidasanzwe kuri twebwe, turaza n'ubundi kongera guhura n'abo bantu dusanzwe dukina nabo. Burya biba bibi iyo ugiye gukina n'abantu bwa mbere utarigeze ugira akanya ko kwiteza. Ikindi navuga cyadufashije ahangaha tunizera nuko twagize umwanya wo kuza kwitegura mbere ahangaha, tugira umwanya wo gukina imikino y'ishuti. Ibi byose rero byatinyuye abakinnyi bacu kuba bakwinjira mu irushanwa. Navuga ko rero tugiye kwinjira mu irushanwa tumeze neza, nta kibazo gihari. Ibindi bizaba ari byo mu kibuga ndetse n'abatoza tugomba gukontorora, tugakurikirana hagati yacu n'abakinnyi kugira ngo dukontorore umukino wacu kugeza ifirimbi ya nyuma ivuze. Tumeze neza, turagije imyitozo, nta mvune dufite. Tumeze neza, twiteguye match na Cap Vert ku saa 8. Abasore nta gihunga bafite, ejo bariteguye, nta kibazo bafite. Ejo bariteguye kuza bakagaragaza ibyo bashoboye hano. Ndumva nyuma ya match nibwo tuzaba wenda tuvuga ibindi, ariko ubu ngubu turiteguye nta kibazo. Ibyo twagombaga guhabwa byose twarabihawe. Imyitozo, twagize imyitozo myiza, tugira camp nziza cyane, tugira ahantu henshi ho gutemberera, nyine dukora imyitozo ku bibuga bitandukanye. Twakoreye mu bibuga bitandukanye bya hano mu Misiri, byose nyine biri international. Tumva nta kibazo dufite cy'ibibuga cy'ikirere, nta kibazo, tumeze neza. Ubutumwa noneho ku Banyarwanda? Ubutumwa ku Banyarwanda, ejo bazadushyigikire, batujye imbere, batube hafi. Ejo turiteguye guhangana, guhagarara igihugu neza.